Люли, 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 побег кот по дулі, поморозив лапки, скочив на палатки, з палатков на печку, из печки бабці на плечки. Бабка взяла поленца, перебила коту коленца. Постой, коток, послужи с годок, куплю тебе боты нової роботи. Вот я такой. О, Люляли, люляли. Некалі мама йде на поле і несе за плячима колубель. А колубелька была такі обруч і обшита полотном, своим полотном. О, і такі колок стоїть. Чотири палки гэтые, та которая несе за собою і яду несе, а упереди дитя несе. І поставить уже уб'е гэту. О, а дзіцяці што давали? Гэта цяпер-то гэтак уже ўсё. І каноплі мяшаюць, і гэта мак мяшае. А некалі быў кускавы цукер, дык того цукру возьмуць цукру, троха маку, хлеба і зробяць, это сусла называлася. Дзіцяці дасць, а гэта дзіця смокча, покуль не пшикается, не обкакается. А потом уже не спить. Потом уже яно не спить, ворушится. Тады маці подходить под эту колубельку на полі і бярэ гэта дзіця перапавівае і покорміць, дасць грузі. Ды потом зноў гэту суслу. Та сусла называлася. Цяпер соски. О, вот як было некалі.